Shubor Sngewlem jong unong san Hima. Ya kamet jong upop Francis latap dan Burom no negesni. Hak Palat arlak san pohajar Ngut kilawan ban sakhi bat ken mau Burom yuk ni unong yalam bahakli do jong kabalang Katolik. Ya kejindak niam negesni la penyad do Cardinal Giovanni Battistari. Ya kejindak niam ya kamet jong upop Francis la benlong St. Peter Square. Hak ba kejindak niam ke banek Palat ya ke Arkenta. Ya ke senduk babu ya kamet jong Pope Francis labu hakmat keduan ke bagi penlong ya kejing lenyam. Hadian ke mas bakhut ya ke senduk babu ya kamet jong Pope Francis lara syapok ke ying mani ha St. Peter Square hak bagi Cardinal bat ki Bishop kila ai kejing kublai bakhat du. Nang ta ya ke senduk lara Basilika di Santa Maria Maggiore bantap dan Burom hapok ke ying mani. Hak ni ke sengi lawan bansa Kylleng do Presiden ke Ukraine u Presiden Volodymyr Zelensky Presiden ke US Donald Trump, ke Presiden Jungkari India ke Draupadi Murmu bat kiwe. Hagani ke jilat niam lai shimentalang ru da kumba arspa arphongut ki Cardinal, nyos pa san phongut ki Bishop, bat Palat sau hajar ngut ki Lingdo.